Nuzana Manikam. Ngishadre kunqube. Kube mbona lapho uyathengisana wena. Ngithengisa amafensi konke khona bamawaya amagabha. Nayi Easter lapha ke ngibona ushaya ibhizinisi phela Easter. Kulalutho lapha kunzima akuthengwa. Vele yonke into imile. Asazi ukuthi labantu abahambe emakhaya ngazi ukuthi uhamba njani. Ubonani kwenziwa kuyilo? Hayi ngumumo ngoba abantu abalamali. Njalo le bond lona lelikalithengi. Abantu kufunakala amayusa amarandi. Ungazi ukuthi uyathi ukuoda mina ngoda amarandi akula into engayiwoda ngebond. Sokwayibona irenki lethu le kangaka ngeEaster. Kulokhu kuyasihlolela asazi ukuthi uhamba njani ukuthi mhlawumbe ukhona okwenzakalayo. Vela kuzange kwenzakala iminyaka yonke le ngeEaster konke kwakugcwala amabhasi lapha kunje kade singase sichayisile sesikwazi ukusile imali kodwa kasila cent. Siyahawula sihlezi phakathi kwezibi izibi zikhona apha siyathengisa sidla nzima ama-toilet anuka avuza asazi kumbe le council kayisekho koBulawayo. Lokho kusiyaphansi into zelizwe le lapha lokho kudilika sazi kumbe sithina sikwelinye ilizwe ingxenye akulabanye abakwelinye ilizwe elingcono kulathi. Manje liphila njani lapha siphile edotini singazi njengoba kade sibakhona bona abama-1-2 abahamba emakhaya kodwa bazahamba sebelomkhuhlane ngoba bangena ema-toilet akungeneki so ngani kukhona le Harare akungeneki. Ukhansila lapha kulanto ayenzayo vela ukhansila kulanto ayenzayo ungazi ukhulume nanzi izibi zibuthene sidla nzima khona kuyanuka nanzi impukane impethu nanzi zigcwele khona. Ungathini kuye ke ukhansila tenzeni? Ukhansila ngangcono kuphume yena umeya kunje kumbe nguye owenza ikhansila ingasebenzi asazi ukuthi abangenela phakathi kwekhansila ikhansila yayiklini le koBulawayo kodwa kade siyidoti yodwa.